radio BBC Gahuzamiryango ivugira irondere kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Uni saha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu co kuri uyu wa kane itarike 4 z'ukwezi kwa kabiri muri 2021. Uwahoze ari umukuru w'umuhari witwaje ibigwanisho muri Uganda LRA Dominic Ongwen yagirijwe ivyaha byo mu ntambara na sentare mpanavyaha mpuzamakungu y'Irahe. Inama nshingamateka ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva ejo iramutswa Christophe Mboso nk'umukuru w'iyo nama. Murumva ingena ishusho ya politike y'ico gihugu irikirahinduka. Murumva kandi n'ivyo abahoze ari abategetsi mu mugwi FDLR bari mu rubanza muri sentare ya Nyanza mu Rwanda basaba ubutungane. Tubafitiye n'Urunana muri iki kiganiro gihagarikiwe na Jacques Nitegeka. Nongeye kubaha ikaze muri kino kiganiro cacu ndabashikiriza ndi muhira kubera imvo zo kwirinda ikiza ca coronavirus. Duhere amakuru yacu Irahe aheo umukuru w'umugwi LRA witwaje ibigwanisho wamenyekanye cyane muri Uganda Dominic Ongwen yagiriwe n'ivyaha byo mu ntambara muri yo sentare ikaba yimya agaciro ivyo Dominic Ongwen yavuze yiregura yuko LRA yamufashe ikamujana mu ntambara kiri umwana ko rero ivyo yakoze atobiharugwako. Inkuru y'umunyamakuru Andrew Harding yakoze kenshi kuri uwo mugwi LRA mu myaka y'ibihumbi 2000 mwishikirizwa na Ivete Kabatesi. Dominic Ongwen yari umwana w'imyaka 9 ubwo yashimutwaga n'umutwe uteye ubwoba wa Road Resistance Army ukorera muri Uganda. Nk'abandi bana benshi babarirwa mu bandi ibihumbi bashimutswe, yategekwaga gukorera abantu ibikorwa bibabaza umubiri ndetse no kwica mu izina ry'uwo mutwe. Ariko uko igihe cyagendaga, Ongwen yakomeje kuzamuka mu ntera muri uwo mutwe. Hanyuma amaze gukura yateguye anakora ibyaha by'ubunyamaswa. Uyu munsi abacamanza b'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha banzuye ko ihungabana yagize ari umwana ritatuma Ongwen ataryozwa ibyo yakoze ari mukuru. Uwo mwanzuro numwe muri mike cyane ikomeye igezweho n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Nukwibutsa gukomeye kubijyanye n'ibyaha ndengakamere by'umwe mu mitwe irangwa n'ibikorwa bibi ku isi. Ariko hari icyo kwibaza, ni gute societe yahana umwana wakorewe amabi akaza guhinduka ubwe umuntu mukuru ukora ibyo byaha? Ikigo cyo muri Brazil gicukura ubutaka Valley cemeye gutanga miliyari 7 z'amadolari y'indishi kubera urugomero rwabomotse rugatikije inganda harashize imyaka 2. Abantu 270 nibo baguye muri ako kaga igihe urugomero rwa Brumadinho rwari rwuzuye imicafu iva mu birombe by'ubutare bw'umuringa yasenyuka rugasesana ko ivyondo by'ubumara. Hari haciye umwaka abashikiriza amanza muri Brazil bagirije icaha c'ubwicanyi uwahoze ari umuyobozi nshingwabikorwa wa Valley kimwe n'abandi bakozi b'iryo shirahamwe baharugwa mu mirongo. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, inama nshingamateka yaraye isubirije umukuru wayo Janine Mabunda yaheruka gukugwaho. Inama nshingamateka yari isanzwe yiganjemwo abo mu Urunana FCC guwahoze ari perezida w'ico gihugu Joseph Kabila. Subwa mbere abari ku ruhande rwa Joseph Kabila basubirizwa ndetse n'inyuma yuyu no gukombora leta ya Sylvestre Ilunkamba n'ingingo yo gukura kicizere umukuru w'inama nkenguzamateka yamaze gutogwa. Mu ntumbero yo kumenya aho ishusho ya politiki irikiragana muri ico gihugu, navuganye na bwana Jean Paul Ruhosha wo mwishirahamwe Congo Today aba muri leta zunze ubumwe za Amerika agakurikiranira hafi ivya politike ya Congo. Nabanje kumubaza
ugiye kuyobora iyo nama nshingamateka uwariwe. Ni umugabo vice minister wa justice kera yavuye muri FCC ajya muri Union Sacrée, niwe wayobotse perezida, ubu ngubu niwe wabaye perezida w'inteko. Union Sacrée kubatakurikiraniye hafi biriko biraba muri Congo n'urunani ruhuza abandi. Union Sacrée ni vision ya perezida Tshisekedi yafashe abadepite benshi batandukanye ndetse n'abandi bantu batandukanye abahuriza mu kintu cyitwa Union Sacrée muri vision yiwe, mu ntumbero ye, mu byo ashaka kugeraho. Avuga ko atari parti politique cyangwa atari regroupement politique, ngo ahubwo ni intumbero ye aho ashaka kujyana igihugu. Abantu babyita ko ari mentalite ashaka guhindura cyangwa se ibyiyumviro bishasha byo guteza igihugu imbere. Icyo rero nicyo kintu yakoze yita Union Sacrée, hanyuma azanamo abantu benshi batandukanye. Niba wakurikiye buriya perezida yatowe n'abantu barenga 360. Ibyo ni byerekana ko afite abadepite benshi kandi babashe kumufasha gukora ibyo ari hakora uyu munsi. Aya mahinduka turiko turabona yoba yahinduye gute ishusho ya politike y'igihugu, igiye kumera gute? Perezida Tshisekedi yagiye avuga ko we ananizwa na FCC. Ubu rero noneho ntabwo FCC ikiriho. Niba wabikurikiye bamaze gushiraho biro y'abadepite, biro definitif. Uyu munsi nanone basenye biro y'abasenateri. Ubwo nanone barinda gukora nk'ibyo bakoze. Ubushize bakuyeho prime minister cyangwa se guverinoma yose bayikuyeho. Ubwo ni ukuvuga ko perezida Tshisekedi yamaze kubaka imbaraga zose ku bijyanye no kuyobora igihugu. Ubwo ngubwo rero noneho abaturage bazamubaza icyo azabagezaho, kuko nibyo yavugaga ko ananizwa n'abandi na FCC. Noneho ubu imbaraga zigiye kubaza. Twiteze ko umutekano w'igihugu uzaba noneho ukagaragara, kwirukana imitwe yitwaje ibirwanisho ndetse n'ubukene bwa buri mu baturage bukaba bwarangira. Icyo nicyo abaturage biteze ko bazabona, kuko nibyo yitwazaga ko bitamushobokeraga. Uruhara rwa uwahoze ayobora igihugu Kabila rwaheze, ukuboko kwiwe ntikukigaragara mu nzego zikomakomeye cyane rwose, kuko aho kwabonekeraga muri perezida wa parlement no muri perezida wa sena na guverinoma. Ubu ngubu noneho ntabwo akiriwe, ubu ni perezida Tshisekedi washize habe bose. Ubwo ibikurikira byose niwe uzabibazwa, kuko niwe uzabuyoboye igihugu. Jean Paul Ruhosha yavuga kuri iryo togwa rya Christophe Mboso, umukuru mushasha w'inama nshingamateka ya Congo. Sentare yo mu Bubiligi yahaye igihano cyo gufungwa imyaka 25 umwe mu bakozi b'ubuserukizi bwa Iran kubera umugambi wo gushaka gutera ibisasu ku mpunzi z'abanya-Iran bafise ivyiyumviro biteye kubiri n'ivy'ubutegetsi bari mu gikorwa c'imyerekano. Abanya-Iran bagera ku bihumbi 10 hamwe n'abanyapolitike baturuka hirya no hino mu makungu bari bahuriye mu Faransa muri 2018. Igipolisi kikavuga yuko Asadola Asadi yari ku cicaro Vienne yarungikanye agatu gatekeyemwo ibiturika umuryango umwe w'Ababiligi. Sentare kavuga yuko yari yabifashijwemwo n'umunya Iran. Abashikiriza amanza bavuga yuko ico gitero cahavuye kiburizwamwo cari gutikiza inganda. Uru rubaye urubanza rwa mbere umutegetsi w'umunya-Iran yagirijwemo iterabwoba mu muryango w'ubumwe bwa Buraya kuva mu gihe c'amahinduka yo mu 1979. Iran yo ikavuga yuko uwo mukozi wayo w'umudiplomate yaguye mu mutego w'abanyaburaya. Iyi mwumva ni BBC Gahuzamiryango, isaha imwe irabura iminota 22 mu karere k'ibiyaga binini. Tubandaniriza ikiganiro cacu mu Rwanda. Urwego rwihariye rwa sentare nkuru ikorera Inyanza mu majepfo y'ico gihugu rwakomeje urubanza rwahoze ari mu buyobozi bw'umugwi wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda. Uwahoze ari umuvugizi w'uwo mugwi Inyasi Nkaka azwi ku izina rya La Forge Fils Bazeye yasavye sentare kubabarirwa nk'uko abari bamukuriye bagiye barahabwa imbabazi mu bihe bitandukanye na leta y'u Rwanda. Bazeye na Colonel Nsekanabo Jean Pierre yarashinzwe iperereza muri FDLR baregwa ibyaha 6 biri mu iterabwoba. Bimwe muri ivyo vyaha baravyemera bakabisabira n'imbabazi. Umunyamakuru wa BBC ari i Kigali Yves Bucana yakurikiranye ugo rubanza.
ni urubanza rwabaye hifashishijwe ikoranabuhanga rya videwo abaregwa bari muri gereza y'Amageragere mu mujyi wa Kigali. Inyasi Nkaka wahoze ari umuvugizi w'umutwe wa FDLR yasabye urukiko kubabarirwa akajya mu buzima busanzwe nk'uko leta yabikoze kuri bamwe mu bahoze ari abarwanyi bakomeye muri uwo mutwe. Umwunganizi we Milton Nkuba yabwiye urukiko ko umukiriya we uruhare rwe mu bikorwa bya FDLR rwari rutoya cyane ngo kuko we nta byemezo yafataga. Bamwe mu barwanyi bari muri uyu mutwe wa FDLR mu myaka yashize batashye ku bushake, abandi ku ngufu basubizwa mu buzima busanzwe, abandi bashyirwa mu gisirikare cy'u Rwanda. Mu rukiko Inyasi Nkaka wamenyekanye mu izina rya La Forge Fils Bazeye yavuze ko abarwanyi b'uwo mutwe bagabaga ibitero ntawe bagishije inama. Ubushinjacyaha bwavuze ko ibyo Nkaka n'umwunganira bavuga nta shingiro bifite. Umushinjacyaha yavuze ko Nkaka yaburanye yemera ibyaha hafi ya byose. Ubushinjacyaha bwavuze ko nta muntu wo muri FDLR watashye ku bushake warezwe mu rukiko ibyaha bisa n'ibyo Inyasi Nkaka aregwa, bityo atakwigereranya nabo. Areganwa na Lieutenant Colonel Jean Pierre Nsekanabo wari ushinzwe iperereza muri FDLR. Ubu bombi barangije kuvuga ibya nyuma ku rubanza rwabo rumaze hafi imyaka 2. Urukiko rwavuze ko urubanza rwabo ruzakomeza itariki 8 z'ukwezi kwa 4 rushyira umusozo. Isaha imwe irabura iminota 19 ku masaha yo mu karere k'ibiyaga binini. Twerekeze mu burengero bwa Afrika. Amakuru aturuka muri Nigeria avuga yuko abasirikare bishe abagwanyi ba Boko Haram baharugwa mu mirongo mu gitero ca gisirikare cabereye mu buraruko bw'igihugu. Ingabo za leta bikavugwa yuko zateye ibirindiro by'abagwanyi ba Boko Haram mu bice bitari bike birimo icicaro cabo gikuru co mu ishamba rya Sambisa riri hagati y'amareta ya Borno na Yobe. Bivugwa yuko hari abagore n'abana barokowe muri ico gikorwa ca gisirikare. Hari n'abasirikare ariko ngo bahasize ubuzima. Abasirikare ba Nigeria bakunze kubangamirwa n'ibitero vya Boko Haram na cane imitego y'uwo mugwi yo mu mashamba. Ubushikiranganje bw'imigenderanire y'Ubushinwa n'amakungu bwaneguye uburyo BBC yakoze inkuru yerekeye amabi akorerwa abagore bo mu bwoko bw'aba Uighur ndetse nuko leta y'Ubushinwa iri kwiritwara mu kibazo cyo guhangana n'ikiza ca coronavirus. Umwe mu bavugizi bayo Wang Wenbin yagirije BBC gukwiragiza amakuru y'ibihuha n'ibinyoma mu cegeranyo kirimo amajambo yido nido yavuye mu bantu bavuze ibyabashikiye muri abo bagore bafatiwe ku nguvu bakicwa urubozo aho bari bapfungiye mu gihe c'agateganyo mu bigo vya Xinjiang. Ku kibazo c'uko buriko burifata muri iki kiza ca coronavirus, leta y'Ubushinwa yagiriza BBC gukwiragiza amakuru y'ibinyoma, ikavuga yuko BBC ahubwo ikwiye gusaba ikigongwe. BBC yoyo ihagaze ku makuru yashikirije yemeza yuko arayukuri kandi yuko ataho yegamiye. Iyi mwumva ni BBC Gahuzamiryango. Twibutse abatwumva ko mushobora kudukurikira ku mirongo ya FM nk'abari mu buseruko bwa Kongo no mu micungararo yaho. Mushobora kudukurikira kandi ku rubuga rwa Facebook canke mugaca kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu naho ni umwanya w'Urunana. Nyiramariza yorohewe ariko ngo ntashaka kumenya amakuru ya Stefano. Hagati aho Petero yabonye ubufasha ku kibazo amaranye iminsi. Ni Urunana. Waramutse utese Budensiya? Yewe naramutse neza da. Ariko se ubundi wakwinjiye hano mu cyumba? Ntabwo mba nshaka kukwegera mwana wa mama rwose nta wamenye. Nuko nyine narimvuze ngo reka nyure hano iwawe ngo usuhuze menye uko waramutse. Ego mana. Ntiwakarabye intoki se? Kandi unambaye agapfukamunwa. Reka injira mu cyumba da. Ngwino usuhuze na bebe. Yewe ariko wa mugani koko reka nze nsuhuze na Kaganza da. Cyore? Tangajwe n'iki sori? Yego kundatangaye ahubwo cyane.
utangajwe n'iki se nyine? izi ndabo se ubuse bite byazo we? Ni papa Ganza. Ndumiwe n'ukuri. Ibi najyaga mbibona mu mafilime kera nkiri muto nyikunda kureba amafilime. Ariko ubuse muracyahana indabo? Agasani. Ariko mana we urukundo ruri hano pe. Nyamara shaho wakubwiraje. Ewe ngira ngo hari n'ugatanaza atibuka ko mari. Ese ubwo nicyo cyari kigutangaje? Biratangaje n'ukuri. Yo, Philippe akagura indabo akakuzanira. Reka si igihe yazizaniye n'uyu muhungu wacu Ganza yazizaniye. Uretse ko nyine nanjye kuzimpa atananirwa kuzimpa da, erega turikundanira. Utiyazizaniye Ganza uyu? Ego mana. Nguru uruhinja ruzimaze iki se wa? Ntuzise ko indabo nazo ziri mu bishobora gufasha umwana mu gukangura ubwonko bwe. Ngo iki? Urabona ko izi ndabo zifite amabara anyuranye. Yego ndabibona. Buriya rero amabara ni igikoresho cyiza gifasha umwana gukangura ubwonko bwe. Kubera ko kubona amabara anyuranye bigira icyo bifasha. Nibyo? Siko ntari mbizi we. Kera nyine umwana nabonaga ababyeyi bacu bereka uduhinjo turabona amabara atandukanye hagira ngo nukugira ngo badushimishe gusa. Ego, naho burya amabara ari mu bishobora gukangura ubwonko bw'umwana. Cyane sori. Inda se yo bitesha? Aha, inda nyine ndaho ndayitwite. Gitwite nyine nta kundi. Nyine ubwo natangiye urugendo rukomeye rwo gutwita inda y'indahekana. Ariko ndicuza kuba ntarakoresheje uburyo bwo kuboneza urubyaro sori. Wowe icy'ingenzi no gukomeza kwitaho nk'umugore utwite kandi unonsa. Ukanakomeza kwitabira gahunda yo kwipimisha nk'umugore utwite. Ariko mukuru wanjye ubona ibi bintu nzabivamo koko ngiye nda nguwo Ganza ngaka kazi ngomba no kwita ku rugo n'umugabo mana. Ariko mwabana mwe muracyari hano ubwo ni mukererwa ishuri? Ndabuze agapfukamunwa kanjye mama. Ngaho wakabuze utese kandi? Ngewe rero nakomeza gutinda ndamusiga nigire ku ishuri. Wagiye se ukarebera no mu cyumba cyanjye? Ntabwo nari nahashakiye kandi koko. Genda urebera aho ku kameza kacu. Ntunsige kere, ntunsige ndinda ndaje. Gira vuba nyine tugende. Nimugire vuba mugende mudakererwa. Ariko mama ndakumva. Uzi ko ejo ari umunsi w'isoko. None se niba ari umunsi w'isoko kere? Mama, ndagira ngo uzagure amavuta, ugure n'indagara uzadutekere. Umva mbese, nzabagurira amavuta n'indagara se amafaranga nzayakurahe? Uko uzi ubu ngubu mfite amafaranga koko. None se mama, ubu koko tumaze iminsi turya indyo imwe gusa, ibijumba n'ibishyimbo gusa. None se hari icyo bigutwaye wa mukobwa we? Ntabwo uhaga se? Ariko mama, uzi ko ku ishuri batubwiye ko iyo umukobwa ageze muri iki kigero ngezemo aba agomba kurya indyo yuzuye. Ngo iki? Iyo umukobwa ageze mu kigero cy'ubwangavu aba agomba kurya indyo yuzuye kugira ngo akomeze gukura neza. Ngaho da. Ni ukuri mama, ngo uko urubyiruko tugenda dukura tuba tugomba kurya indyo yuzuye kugira ngo imibiri yacu ikure neza, mbese mu gihe kizaza tuzabe twarakuze neza. None se ko nta mafaranga mfite? None se wayasabye papa? Ariko wa mugani iti urabizi, reka nze kumubwira duha amafaranga ejo nzabahahira indyo nziza rwose. Asigaye akora akazi keza kandi anahembwa amafaranga menshi, arayaduha rwose. Ahubwo nta nubwo tuza kugura indagara, ndagura nk'ibiro nka bingahe by'inyama ku buryo twanazirya icyumweru. Turaza guhaha n'ubundi bwoko bw'ibiribwa bitandukanye rata. Hari hanashize igihe abaturanyi batumva urukarango hano iwacu kwa Enjenyeri Bushombe. Ejo nzakaranga maze urebe ngo bose amazuru barayatunga kwa Kankwanzi Verediana na Bushombe Vision 2020. Ariko mama, ntabwo uzi ko Vision 2020 yarangiye. Ubu tugeze muri Vision 2050. Sorry. Reka nkugarukiriza hansubire mu rugo nsanga umwana. Yego. Subirayo reka nanjye nkomeze njye mu mirimo ya koperative. Sorry. Wandinze wa? Ego ko mana Nyiramariza. Niko.
iyo mama ni Zeyima ndakumva usigaye ushobora gusindagira se ukagira aho ujya maze urabona ndashobora gushinga ngatera intambwe nkagenda mukomere mu bihe bishize yarameze nabi rwose aha narinzi ko ntazashobora kongera guhaguruka ngo ntere intambwe ntambuke da none se ubugannye he nanjye ngiye muri koperative niyo mpamvu nari nguhamagaye ngo utansi gasore ariko mana amakimbirane yo mu ngo ni mabi nuko reba nk'uko kuntu Stefano wakugize koko urabivuga se urabizi nyabusa ubizi ni njye aha yewe ingaruka z'amakimbirane zo ni nyinshi pe hari ubukene hari ugutatana kw'abagize umuryango yewe ugasanga abana baratorongeye bagiye kuba amayibobo mu mihanda ko mutavuga ubumuga se erega ubu Stefano yankoreye bishobora kuzansigira ubumuga budakira ingaruka z'amakimbirane zo ni nyinshi pe ni ukuri rwose ahubwo se we Nyiramare karame hari agakuru ka Stefano yafungiye ameze ate reka wimbaza ibyo ntabyo nzi ntiwari wajya kumusura se ngo unamenye niba yaricujije ibibi yagukoreye reka sinigeze njyayo ego mana yanjye reka uzajye gusura umugabo wawe ma ntibishoboka urumva njye najya gusura umugabo wangize gutya koko sori umugabo wamugaje koko ubu waratsiratseje pe ntuzajya kumusura umva ashobora no kuzarinda afungurwa ntakandagiye rwose Pete karame icyambere ngushimira nuko wagize igitekerezo cyo kuza hano mu cyumba cy'urubyiruko hano ku kigo nderabuzima cyacu kugira ngo bagufashe ku kibazo ufite nuko inshuti yanjye yandangiye ko hano ku kigo nderabuzima hari icyumba cy'urubyiruko aho urubyiruko rugana kandi rugahabwa serivisi iyo yose rwifuza kandi mu ibanga nk'uko baba babyifuza niko bimeze mu cyumba cy'urubyiruko hano ku kigo nderabuzima cyacu urubyiruko ruhaje ruhabwa serivisi iyo ari yo yose kandi mu ibanga ibyo byo ndabikwijeje ibyo byo nanjye nimaze kubyibonera muga tugomba kurangwa n'indangagaciro nizo nshingano zacu tumaze kugusuzuma kandi n'ibisubizo by'uburwayi bwawe bimaze kuboneka mwana we ubwo ugize ubwoba ibisubizo biragaragaza ko urwaye imitezi iyo minyago iragatsindwa ariko humura turakwandikira imiti ugenda uyinywe kandi neza ukurikije amabwiriza tuza kuguzakira oya ndayubahiriza ni ukuri muga gusa uko bigaragara watinze kuza kwivuza ubundi wagombaga kuza kwivuza ukimara kubona ibimenyetso by'uburwayi yewe muga nyine ni ukubera ubwoba gutindana indwara bishobora gutuma kuyivura bigorana kandi ugatinda gukira oya muga nimbona nkizi sinzongera gutindana indwara pe hanyuma rero Pete ndakumva burya iyo umuntu yanduye indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina buriya haba hari n'ibindi byago byo kuba wanandura virusi itera sida ayiwe muga wintera ubwoba ntabwo ari ukugutera ubwoba Pete nakugira inama y'uko twanapima tukareba ko nta virusi itera sida waba waranduye mwana yanjye we nahise ubu nonaha muga yego ni ukugira ngo umenye uko uhagaze nyine we usiko ntabyiteguye nibyo nidusanga nta virusi itera sida wanduye ubwo nyine urahita ufata ingamba zo kwirinda ko wayandura kandi nanone nidusanga uyifite turakugira inama y'uko ugomba kwitwara ndetse unatangire gufata imiti igabanya ubukana bityo ubuzima bwawe bukomeze bube bwiza sibyo none se muga wabyihoreye kuko nkazambitekereza ni ukuri rwose ibyo byo kwipimisha virusi itera sida reka tube tubyihoreye pe kuko ndi kumva biri kuntera ubwoba yego baba ko noneho utashye kare bushobo hora wihorere kankwa habaye iki shaha ibikoresho byadushiranye ubwo rero mpisemo kubwira abakozi dukorana ngo ntibitahire dutegereze ko ibindi bikoresho bizaboneka tubone gukomeza akazi ahubwo da naho ubundi byari binteye ubwoba oya niyo mpamvu nta yindi ubwo rero nanjye nagomba guhita nitahira nta kundi nanjye ubwo rero bibaye amahirwe yanjye da amahirwe yawe gute se nari mfite icyifuzo nshaka kukugezaho kaho mbwira ngo uteze amatwi yewe ndagira ngo mbese umpa amafaranga ejo nzajye guhaha mu isoko ejo ni isoko iki
ngo iki? ejo ni umunsi w'isoko ndashaka kuzajya guhaha inyama ifu n'ubugari ibirungo by'amoko yose mbese ni ariko ngo ukakanywa ngo hahe iki? inyama nibura ibiro nka 6 cyangwa 10 bushoboka tuzabirye nk'icyumweru cyose rwose abana bacu bishimye. Ariko kandi ndanashaka no kwemeza abaturanyi bamenye ko umugore w'injinyeri azi guteka. Ariko nyumvira ni impamo pe. Utekereza ko nkorera guhaha inyama koko ukanywa? Ntushaka ko turya neza se nk'abagize umuryango wa injinyeri? Kurya neza sinigeze mbyanga. Erega ngomba kujya mu isoko ngahaha ku rwego rwanjye, ngahaha ku rwego rw'umugore w'injinyeri. Abagore b'inaha ngaha inyarurembo bose babimenye. Ariko kanywa kuhagirika kwirata koko. Uwo mwiryo n'umwirato rwose wajya ugabanya. None se sindi umugore w'injinyeri? Yego uri we. Ariko rero umenye ko ubu ngubu nanjye hari umushinga ukomeye rwose natangiye gutegura. Kandi kugira ngo nyine nshobore gushyira mu bikorwa uwo mushinga nuko tugomba kwizirika umukanda. Mbabarira di. Mbere y'imishinga tugomba kubanza kubaho neza. Ahubwo bushonga. Ndashaka ko tuzagura inyama nibura nk'ibiro 10 cyangwa igipande cy'ihene cyose. Ariko kamanzi rero mubwire kandi ibintu ngiye gukubwira rwose ubyumve ntongere kuntesha umutwe. Ibitekerezo byose sinshobora kubikwemerera. Kuva ubu n'ukwizirika umukanda. Nta kwaye. Hari umushinga namaze gutegura. None se urashaka kuvuga ko nta n'urutobo yuduha? Muga murakoze. Reka noneho mbe ngiye. Mbere yuko ugenda ariko hari ikindi kiganiro gito nshaka ngo tugirane Pete. Murasinga utinze. Oya nta kibazo. Ubundi rero nk'umwana w'urubyiruko igikwiriye nuko yakwirinda gukora imibonano mpuzabitsina. Ugomba gutegereza igihe cyawe cyo gushinga urwawe sibyo? Erega hari igihe kwifata byanga muga. Icyo gihe rero iyo byanze wakoresha agakingirizo. Kandi hano turadufite. Dore rwose ngo ubu bukingirizo ushobora gutwaraho niba udashoboye kwifata. Uzadukoreshaho kugira ngo wongere kwanduriza indwara cyangwa ngo ube wanatera umukobwa w'abandi ndimburagiye. Ngerera ibyo byinda noneho ndanabitinya kubimuga. Ibaza ariko nk'aba papa kandi naye nkikenewe kurerwa. Oya reka. Ugomba kubyirinda rero. Oya nukuri nibyo muga. Ikindi rero nshaka kugusaba. Ndakumva. Ugomba kubwira uwo mukobwa mwakoranye iyo mibonano mpuzabitsina nawe akaza kwivuza. Ngo ngomba kugira nte muga? Kubwira uwo mukobwa mwaryamanye akaza nawe tukamuvura. None se hari ubwo arwaye? None se yakwanduje imitezi atayifite Pete? None se we ko avuga ko nta hababara? We yarambwiye ngo rwose nta hataka. N'ubundi imitezi ntihita yigaragaza ku gitsina gore kiyifite. Ni nayo mpamvu akomeza kuyanduza uwo baryamanye batikingiye. Kuko se? Niyo mpamvu rero ugomba kubimubwira akaza nawe tukamuvura. Ahubwo se nzabimubwira byemere koko? Ngo Petero mwihurizo. Izi nama hazabasha kuzishyira mu bikorwa, ntuzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. Barakoze abo mu Runana basoje ikiganiro cacu cyo kuri uyu wa kane. Tubashimire namwe bwe mwese twateramanye kuva mu ntango zaco, ariko imbere yuko ndabasezerano babwira yuko uwahoze ari umukuru w'umuhari witwaje ibigwanisho muri Uganda Dominique Ongwen yagirijwe ibyaha byo mu ntambara na sentare mpanavyaha mpuzamakungu yirahe. Inama nshingamateka ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo kuva ejo iramutwa Christophe Mboso yasubiriye Janine Mabunda yaheruka gukugwa.
mwumvise kandi yuko mu Rwanda abahoze ari abakuru muri FDLR Inyase Nkaka na Jean Pierre Sekanabo basaba imbabazi mu rubanza barimo muri sentare ya Nyanza. Kino kiganiro cari gihagarikiwe na Jacques Niyitegeka, mwakoze kudukurikira.